lom na atan hian kum sang ni som parup December tha chawmalama khan Khawkawn committee te chuan mun hlui pipu ten khuwa an lo din to na su zo mun te tlo in til hlui le thlan lung te en fe in an thok chuaka biakin din na masaber thel ret mun te po an tlo boka atheyang angin an sam fai ngal bok kan pi le pu te su zo hmuna an nom lai hian chung ko engza ta tam nge an ni kan hre thei mai lova an thlan lung thu zia ka alan dan chuan Christian engemaw zat an lo om to nge ni in alang January ni kwa sang ni som pasaria khan Khawkawn hoten natlangin biakin din na masaber thel ret mun chu an sam fai tan ta a mi som thum pariat vel lai an thok chuak ani January ni som ni pasari sang ni som pasaria phei chuan Khawkawn member tamjok natlanga thok chuak le in tong trai bethel na munata na buat sai alo ni ta ani Khawkawn hoten natlanga biak in din na masa an sam fai ni hian tong trai na hunte man ani a rual uzok te le hun masalam chanchin hre phak te hne na tangin khuwa an lo din dan le biak in an lo din dan an soite chu thang thar zok te tan chuan thon thunga inom matling tak zeta har sat na kara Krista pasar tha te chanchin chu engtika ma adai to lawang chumi nu reilo te January ni som thum sang ni som pasaria chuan Khawkawn mi pui huapin thel ret muna hian tong trai bethel nei ani a bethela hian mi za som riat pasari lai an kala pathian na thoro pui tak a thleng ani hemini hian damlo nat na khir tak tak tuar mek te po an kala damlo te pualin tong trai ani boka chumin huwa chuan pipu te thlanum na leise kota hun man ani a Christian te thlanum ziak chhia thein hmu tur a oma kan pi le pu chatuan ram pan ta te thlan hena chuan an ma ni thana hun man ni in tong trai na ni ani bo Khawkawn no kan thia kan bial chunga mi chuanom ber pastor ten ngai that tak takin thamuan tak takin fuina problem an soya chuan Khawkawn ho le chung te lung oi na sa nin kan in thal ya mani amar ro te na Christian te ni te kan ri ro ho mani chu ma ni he huna ya ma ro chewin kan huna Christian takin ta na masal tha te ka problem Tichuan Centenary Revival Committee malak na in sualdai theu program man ani a February ni som ni pani sang ni som pasari khan notice khodung sei ne na in ri na kong pui kama cross phun ani a February ni som ni pasari sang ni som pasaria Mizoram le Manipur in ri na tuivai kong pui kama cross phun ani le boka he cross phun le sualdai theu program a hian Khawkawn mi pui thanem tak an kala tong trai le pathian fakazai ho na hun te man ani he swaldai theu cross phun na notice khodung se kong ram ri hi khwa atanga kilometer khat vela hla ani a Khawkawn mi pui tam tham tak ti chu zanthim hnuaya ke in an kala Mizoram le Manipur in rina tuivai kam kong pui bula cross phun na hi khwa atanga kilometer som pasari zeta hla ani wangin hemi tum hian motor lian le motor te engemaw zat mangin zana kalani Khawkawn Centenary atana in buat saina kal zela dir khai tlanga pigoi ngai khokon khwaring tu masa alo bethel thin na kong chu sial natlang nei ani a Khawkawn ho te tum ni natlan ani tuna po hian pigoi ngai bethel na mun chu kong thatakin apo ani hemi hnu loka hian Khawkawn pabalai pol te chuan natlangin bethel na hmuna hian thutna an siam bok chumi hnuah chuan thel ret hmuna natlangin a hmun thlo fai le a hung hna tho ani le a hmun te po rual rem zo ka lai ani bok Centenary budget tuak nan Khawkawn pabalai pol te chuan tuivaya thingzai tur la in kar ni lai riakin an thok chuaka anin pek na aro pui tak zet ani Revival Committee malak nakal zela Centenary in buat sainan
Khawkawn khaw chunga in tina chung ni som pakhat sang ni som pasariya cross ta ani a palai hun thang tang trai na man ani bawk chumin huwa chuan biakin din na masaber thelret hmuna cross phun turin in buat sai tan ani ta a cross phun na tur foundation lai ani a lai zo ani chuan upa s lalrem ruata revival committee chairman chuan lungphum aphuma tongtrai rol na nei ani a nitin cross phun tur siam natlang nei ni in July ni som ni panga sang ni som pasariya cross chu siam zo ni in fit som pariya ka sang cross chu phun fel ani ta lalpa chu phakinan zo se chuan zinvei vak le centenary manga local te lo welcome to turin centenary gate moi tak boxon hun he asiam ani boka e centenary gate pui hian mi tere ro ani Centenary gate ti siam na hian tha le sum le pai tam thang tak se na ni a ka chung lo lu tu te le khwa thwa san tu te nan chia ti turin gate hian siam na wi siam centenary in buat sai na ta na khopon lama tho tul le poimo zual te tho zo thokhat anita a biakin le avel cheile atu langa piang thokin chun jan zomin ko ran hoten na an thok chhomol mola hetia centenary in buat sai na akal chho mup lai hian zanzain khom tia mingvo in juni som ni pali sang ni som pasari jana tanga tanin zantin in khom ani a centenary polin camping le crusade te nei thin ani bok he zanza in khom hian ko shan tharau lam nun na sa takin choi sanga patian in mala som kan ti lo thei lo